ngendlela yokuthi kona kulokuthula phakathi njalo kubanjwa imithetho eminye imithetho eyabe khona engasupersede umthetho wokudemonstrate law njengakhona ke silapho lapha emazweni wonke nje ngathi umhlaba wonke jikelele udaba lwe-COVID olungacela lusenze ukuthi kwesikhathi i-demonstration ingabi possible kodwa as long as adhere kumbe kulandelwa iziqondiso ezabe zifakwe ilabo abaphethe ezenhlalakahle lezempilakahle akubi indaba enkulu yona leyo. So into zonke zona lezi kumele zikhangelwe nxa sikhuluma ngamalungelo wonke wona lawo ukuthi yes, you might have freedom to demonstrate and do everything, but lami I've got my own freedoms. Enxa mina yabe ngaphathekanga ngedemonstration naleyo ungaphamanisela ama-freedoms ami, especially freedom yokuthi ngikwanise ukuzihambela edorobheni carry on with my business, especially ilozeni freedom yami yokuthi wena ngikwanise ukudriver ungathisanga amathaya emgwaqweni usungivalela mina ubana ngihambe ngoba lapha la uyabe usuyinfringe i-freedom yami njalo uzabe usungene egwalubeni lwami lwe-constitution usumphethe ngomgwapha. So ama-laws lawa awudweyana yizinto kumele zikhangelwe uhlangothi zonke, ungakhangeli uhlangothi lunye olwakho kuphela, khangela ubana nxa ngisenza lokho laphana kuzakuthini. Kufana nalolozeni udaba lolo olabafowethu omqondisi moyo lebandla lakhe ngihlala ngilikhuluma udaba lolo and nasenze ngufihle ngifuna ukuthi kube ku-record bana isizathu abaseyenzile ukuthi basukume besiyamilana lolozeni ubabalwana owentaba zinduna uDavis azinxa ngaphambanisi isizathu esiqondileyo tata sibili ukuthi hayi uDavis uhlezi kuhle esigabeni abantu bayamthakazelela abakhona besigabeni pho-ke njalo usehambile lasemthethwandaba waphiwa imvumo ukubana ahlale kulona lelo plus then sokubuya umuntu omunye ongela mvumo yona leyo njalo ongasiye umuntu okwabana afike afuna ukukhipha lo muntu ngodlake into embi kakhulu. So i-cause yabo was very correct angithi kodwa sebekhona phana ku-cause yabo i-correct njalo kwasokusuka sokuphamaniseka ukuthi either abanye basuka baba get carried away kumbe basuka kwathini sebethisa amathaya phambi kwe-central sebejikijela i-police station e-central lapha khona phana kwaphana igame yonke insolo zonke sehle zijinja kwapha yabo ngoba even ungatokona there was something wrong done but the two wrongs can never make right. Lokhu into emele sihlale siyazi mhlophe. So yike ngihlala ngikuthi mina kwesikhathi siyahamba sithi isilwane sihlezi lapha usithaya impama nxa sesivuka sesibhovuma sesifuna ukuqeda ususithi no that's not fair justice mina ngishaye impama phela lami ngishaye impama kuphela kuphele njalo akubi njalo. Kumele khangele zona leziyana nxa sikhuluma ngendaba ezinje. So kwesinye isikhathi uyasuka ulento enhle ugcine usuyiwonile ngendlela osurejecte ngayo. Yes, siyakuzwa Golide umute button yakho siyakubaba umkhwanazi. Bamukwa uyamuzwa yakhuluma lapho Golide so akumphendule lawe ngedemonstration le ukuthi kambe izabe peaceful kabe kwamba njani khonapho ke. Ibhadi lami liyanyamalala kodwa lingakanyamalali ngicela ukuthi ngisho ukuthi uGolide ukhuluma into eyingozi kakhulu ngoba uphulula isilwane usiphulula umhlwenga uthi singumngani wakhe kodwa sizomgcina simluma.